Waba ushaka kugurisha imitungo yawe mu buryo bwizewe, bwihuse kandi bufite inyungu? Igihe kirageze. Ikigo CYAMUNARA Rwanda ni sosiyete y'ubucuruzi ishinzwe guteza cyamunara imitungo y'ubwoko bwose, yaba iy'ibigo byigenga, ibya leta ndetse n'abantu ku giti cyabo. Dukora cyamunara y'amazu, ubutaka, ibinyabiziga ndetse n'ubundi bwoko bwose bw'ibikoresho bifite agaciro. Dufasha abagurisha kubona inyungu ikwiye imitungo yabo, ndetse tugafasha n'abaguzi kubona amahirwe adasanzwe ku isoko. Serivisi zacu zose zikorwa mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bwihuse. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0788 61 7456 cyangwa 0722 51 39 662. Ushobora kandi no kwandika ubutumwa bugufi kuri email elisatuyishimire34@gmail.com. Niba ushaka inyungu rero n'amahitamo nyayo y'ishoramari, CYAMUNARA Rwanda Limited ni umufatanyabikorwa wawe w'ukuri.